Hagrama महिलारि दैदेननाय BTC सरकारनि फेहेरथाय फिन साथाम MCLखौ EM महरै थिसनदों। महेश्वर बसुमतारीखौ EM महरै थिसनथाय, लक्षी दासखौ EM महरै थिसनथाय, परमेश्वर रायखौ EM महरै थिसनबाय। दासान्दि BTC सरकाराव सा 17 मावफुं सोद्रोमा जाबाय। BTCनि 30 नं परिषद बियाबनि MCLA महेश्वर बसुमतारीखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकाराव मावफुं सोद्रोमा महरै थिसनथाय होबाय। तामुलपुर जिल्लानि 27 नं नाग्रिजुलि परिषद बियाबनि BJPनि MCLA लक्षी दासखौ BTC सरकाराव मावफुं सोद्रोमा महरै थिसनबाय। मख'जाथावनादि कच राजबंशी हारिसानिफ्राय सायख'जानाय MCLA परमेश्वर रायखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकाराव मावफुं सोद्रोमा महरै थिसनथाय होबाय। মই BTC ভাৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে মই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু যোৱাকালি হঠাৎকৈ ভাল খবৰটো আহিল আৰু মোক ইতিমধ্যে মানে আপোনাৰ পূৰ্ণাংগ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। তো খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু চাওক, যিহেতু আমাৰ যশস্বী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, আমাৰ ডাইনামিক লিডাৰ BTC হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ, আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লক ডাঙৰীয়া, আমাৰ BJP দলৰ কৰ্মকৰ্তা, BPF দলৰ কৰ্মকৰ্তা, আমাৰ যিহেতু NDA চৰকাৰ BTC চলি আছে, প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তালৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। दासान्दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकाराव सा 17 मावफुं सोद्रोमा जाबाय। क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।